Чымынайы лохтоға Алексей Блахиров 2013 сыллақтан фермердир. 2015 сылға саңа сағалатчы фермер бұғытнан ылбы субсидиянан қотонын ұлатынар бұд ымтызы трактора тылас бұд. Бастан ұта уантан тақсы төбелі қабит боллағына білігін 4-9 сүйіхіні көрер істер. Әдер фермер иннеки бұлағына кең. Ухай был бұды мәхтәйчі оғыз. Айлық қыстық жән болар бұлдайды. Bir galahir, onda je otup tömede bundan. Xotommun imede tavunna. Xoton tutamara ganiklar bundan tahar bulanlar. Haylık var bunlar. Ondan переработка не такой думаю. Это переработка это. Пельмень тепте элгин орып мгарап. Алексей бүгүннерге дойду тебер сүрәгар Москвага фермердер съездеригер кыттан келбит. Александр Артемьев Салаятчылак Республика фермердерин ассоциациятын отучча кыттыгылага элбеги билен көрөн үйренен келлибиттен санатын үллестер. Барамыт кайсылар көрдөбүт Москвага кыттыгар тиберге да кажыбыт. Котоннор олус үйдер бетон ени дөт тураллары бит. Бартаттан тугунан ени пайылкана ени улан тураллары бит. Актарын барын токтосун техника күсүнүлөр бит. Кинерге. Улара интерес гәвдим жен скважинаттан улулары бит. Таранын улаталлары бит. Бу курдуктуу сирин сайыннарга тугуламмыт кескиллях программалар көмөлөрүнөн эдер фермердер кахайыстыбаларын каңаталлар сүйүнү сылгын элбетерге туруналлар. Парасковья Татаринова, Стас Никифоров, Сага телевидениете, Татта.